it one step at a time. Saan nga masapol nga agal alisto? Taad ada nga may bayag ka no si kaket agal alisto. Yuray mo taad ng tulata jay oras nga dumteng. When mga kabombo, iti abiyang ti panagnegosyo ket saan nga masapol a pagigitanen. No di ket di, yun una no ana tinarugyanan. Kas kani Mom Jolly On nga makinbagi ti Johto Sushi Steak and Bar Natural Cuisine. Amasarakan iti ilit ti paway. Kanitata ket makinbagi pay ti Makuturi. Ti Makuturi ket maysa nga business pay wenno negosyo ni Miss Jolly Ann. Nga reto'y Makuturi ket naadaw itinagan ti anak na. Itangarod mga kabombo, inday man amwen no kasano nga rinugyanan ken napanunutan ni Miss Jolly Ann ti Makuturi ken kastamet ti success ti Johto Natural Cuisine. Idireto laeng a programa tayo nga negosyo at empyo iti Good Morning Philippines. Himam na yung bagabigat and welcome iti segment tayo a negosyo at empyo iti Good Morning Philippines, Ma'am Jan. Good morning, ma'am. Good morning, Bongo Radio Philippines. Di amin nga Filipino family, mahilig iti fried chicken. So, we wanted to elevate the common fried chicken. We wanted to add flavors, and they mas affordable, pero quality pa din. So, napanood ko yung concept. Actually, it's from the menu of Joe, pero in-elevate me now with flavors. Okay, so ana iti expectaren iti biyang itay mangpadas iti product from Makuturi, ma'am. If the Makuturi, may iba mga affordable and quality na fried chicken. Mas tender, mas juicy, and mas flavorful. Okay, ma'am. So, ma'am, kasano iti deti kaslang panangrugyaan iti challenge syempre iyam amutay pay laeng deti Makuturi iti biyang iti publiko, ma'am. Siguro di mesa nga challenge ket ado ti aglaklako ti fried chicken. Yes. Ano nga ti kina ibahan deti nga product ni deti Makuturi at from the other fried chicken stores. So, ipaga at affordable is na talagang juicy, tender, and ay bang manaipas. Apiga. Amin nga siguro nga agricultural fried chicken at kanya-kanya nga timpla na, pero may iba nga naging kanya, we get unique from the flavors alone. Kesa nga kagano'n, pero talagang juicy, talagang tender. Apigayam deti nagan na Makuturi, ma'am. Ang Maku, ma'am, kasi di baby, ma'am, Maku tinagan na. So, inayon ko lang, from the Takuri is from the Japanese chicken. Maku. Fried chicken, ma'am, less, aside from, alis price mo na nga kanin, mas madaling kainin, tapos di siya, mas okay na, itagkadagitay para dagitay. Ano si ma'am talaga nga inadal mo man ang DJ recipe na kasi. Yes po, from the bread, from the marinade. So expand ka Yes, sa yung mama. And hopefully, irwar itong iti market, lalong-lalo na. Dapat kami talaga nga namin goal we get makilala as a local brand. Yes. Kasi mesa nga maipag-sadakrit kay Norte, na mabaling na mai-compare or mabaling na mangtapat man everyday products of Metro. Kas nabayagan mo iti industriya iti panagnegosyo. So from Johto kasi na ko nakita tayo, and then we have Makuturi. Ana iti kaslang best nga or lesson na away in every step nga dinalanam in deti panagtultuloy dito business mo, ma'am. Dapat adadating makuha natin nga consistency. Adadating product. Yes. So, kan nga kaputa kanina dagiti ingredients kada pa and you will going to compromise with the flavor or ano the ingredients di mesa nga product.
dapat adala ka ng consistency na. Hiraman mo. Hiraman ti product. And of course, the service nga ito para delivery. Ay, wow, bongga. So, dati kasta ma'am, dati makutori from fried chicken. Do you, dati kas lang pam nga ti agnayon to payment kasi ti other nga recipes or di ti Yes po. Actually, ada digiti other recipes na mabalin nga i-include for other mabalin nga i-include. Pero kung talaga ada digiti physical store na, kasi agis start kami pala to'y Mercante de Pascual. Hoping na ma-introduce dito. So you plan nga agwan to met physical store na Yes, for po. makutori ma'am. Ana itikas lang secret mat iti panag business aside ko nam tatay consistency. So kailangan ba kasi dari kita da duma medyo ma this kalkulo dano ka kasi no nakita da na pindas dito umuna ket kasang pagsasarunwon da yung kasang kanyang ket talaga nga lininay mo nga nasayaan. Kasi instead na makikompete ka kasi adutin talaga nga pangalan na lalo na pinag-open mesa nga lang ka mo. Adutin ka competition, adutin sabali nga pangalan. Pero di ko na nga you need to be consistent kada the product and the services. And siguro timesa pa with my team. Kasi from the very start till now, adala pela dagiti tao. There also support ng mga people. We are growing together. So, may siguro kami sa spread. So, consistency sa product and service. Okay. How important nga napintas J employee-employer relationship? It's very important kasi kung madidi pinakitungin with your employees, maana din yung workflow na. Ket nung ma-disrupt DJ workflow, haan nga napintas iti service nga maited for the product or one. It's very important. Kan syempre J trust, di ba ma'am? Yes. Nga syempre no panawam J business kasi so sika naka hands on ka na ta amin J panag-anaw pa ma'am panagluto kada po or ada iti trusted siya. Other trusted chef, but from the sauces and other nagiging main ingredients siya lang ang prepare. So, other than the kitchen, ready na po. So, lalo malimang Passion mo talaga ti agluto and business ma'am. ipapakanalig natin. Hindi ko nalit sa mga. Hindi ko kami hanap din talagang passion iti mga titis talaga. Vegetarian na for nabayag niya 5 years. Semi vegetarian. Then after kasi mga Pilipinas iso na yung dating mo mismo met ngayon timangan kada kita nakadali ang Pilipino ket mahilig ti food. Yes. So, hindi ko lang ano naging sa pasapalit ng mga hindi sa Kaitan mga kabombo, tinagngudwan, ti segment tayo a negosyo at employo, iti Good Morning Philippines. Rita, ti pakaistoryaan ni Ma'am Jolly Ann. Katsapay kuma, ta adamanen tinasakdo yung adal, iti reto'y nga panagnegosyo. Dahito iti paghayam yo, Bombo Janice Madamba, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Good morning, Philippines. Good morning, Philippines! Good morning, Philippines! Basta Radyo, Bombo!